Apa ke macam ni Roma? Mendingi Roma gula bersampian majak apa? Suara hati istri, kisah nyata, pintu berkah. Jadi aku saya baca ketel TikTok, ubur cari mama muda. Tapi itu adalah amal kepanjenengan buk si bolami gara-gara gini kasih perantuk Allah bisa masuk surga. Mangkan mon kalam pinalake nampiane sabot ning sesaan pacek kotor atau usah nyam-nyam yuk. Pacek mil kata tak sabot. Tak usah senikah, sampian lawan sesama ngocap alhamdulillah. Tambah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, seteja tokoh agama dan tokoh masyarakat, sesateja nah tina mulja akitur abtina an'azimi, kong langkong ajunan semulja hadratal mukarram sahibal fadilah Kiai Haji Jamali Tamim ben sipeti hadir morok kaula ajunan selera nasi mulja Kiai Haji Khari Muslim insyaallah sekejap akik peti Rabu semulja juga Bapak Haji Ahmad Maksum minangka tuan rumah beserta segenap keluarga sekeleresan malam hari mangken mabada acara istighatsah bersama dalam rangka mendoakan esaporana almarhumah Hajjah Nafi'ah sesamangken gak dinto ampon depak kasatos ari wafat epon. Malar muka beliau isapora sana berselamatan dari seksa kubur topotona terteti orang mulja seteja para Rabu seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bulan Rasul mangken bulan Rabiul Akhir kaula ajunan ki paring yakin bangkin bolen ning setong pepanggian nota babasai muan mulja adzikir areng bareng apernyoonan areng bareng sehingga kaula ajunan seteja bisa terjalin hubungan silaturahim antar umat Nabi Muhammad arpana madar muka beni namung atretan itunya malar muka tetia tretan tunya akhirat. Bila setong selamat malar muka ngaca ke selain bisa selamat.
acara mun beda acara nggak malam hari makan Kak Dinto paling sekonin ngantuk empat beda empat tapi gula ajelas hakia dua saus karena Kak Dinto saporan nah dan gula Kak Dinto beda oncengan lah habis yang onceng yang pas beliau Kak Dinto Rabu ke Jompok ngampong ngambak de maghrib Kula wis tono unjengan ning kepagen tenan ajenci kol belu mangke nampun kol betok iki kurang sejam yang perjalanan apa ngaber senika sekedepan bah depa buri pada sampai kiregi nika pada Rabu orang odik yalam dunya gak dinto minangka entar jalanan Imam Syafi'i gak dinto setong bekto pada orang mator apa napa mak ngastani tongkat menono aso tongkat dan ring Madura tongkat tong pas teket tongkat Imam Syafi'i pahdabu angkok ria otaba kule panika ngangkui tongkat malolo kaman kaaman li'arifa anni musafir supaya gula nika tetap sadar oning jak gula panika estona odik nika estona tarjalanan orang entar jalanan panika bapak ibu siap tina amul jakin resiko negak itu dua risiko ini kedua sepadeng ke mata dua kenapa? Setong ada orang tarjalanan nyaman dua risiko na kau tu banyak sangun namun terus selamat bener bukan lain enggak tuan di benda gula tanya ke ring Bengkes kota perbatasan Belumpungan ada yang corak salbut bisa setong na kada jabang kes lak jalan na Belumpungan ini gitu deh Bengkes kota betisah sekitar Bengkes ini kata kok salah arwah boleh matur monreng Islam panikah sebeda ikak dinto boleh gelak ketamu yang misionaris orang Kristen masuk Islam orang besuki Jaipon beda telok tempat setak bisa masukin misionaris salah setong yang gak dintoh Madura sampai tang-tang berarabu mon Madura sukses ibu jari ada tak mampu mon Madura kayaknya masuk Islam ini memang Madura luar biasa Islam pan kula tanya nih kan setelah hadir orang Islam nih ke perjalanan paling Arab mon ki odik ni alam dunia sampai long bolong sango ntar jalanan kakak mah pengajian kawan bo korla nyaot ngarang pengajian terbodoh saja wab ke pasar mari orang Islam banika saya harap perjalanan terindah Kak Dito sampai long mabolong para Rabu jengajah para Rabu maki antrian bek lancang mun tak ngerti rek yang lasara keluk sampai antrian bek lancang daftar mangken ki usaha mangkat tahun 20 tahun aki mama kagak aman nih Bu iya dah iya benih ntar ke pengajian dua tadi pas saya ki aja ki lah jawab bahiri ya gula mator perjalanan paling indah berarti saya kata robok mau siapa saya ngocak aku tuan di besar Pak ada yang menerima ini mantap ibu leh malan angkor yang magi baju bagi kon lanjut lebur ya berde hibur namun berde bini
Kau makin tak tahu lah nyawa. Tepak lopot. Lagi, ini lagi. Ini. Jadi orang bani ke perjalanan orang Beges sekitar Beges, perjalanan paling indah yang diharap sampai long mapolong bese bani ke endara ka? Tambah boleh tong na? Madinah, iya. Mekah Madinah. Nggih? Pon. Cuma walaupun para Rabu perjalanan Mekah Madinah Arab orang antrian panjang tak bisa haji umroh kak dito ternyata perjalanan ke Mekah dan ke Madinah kak dito benipah perjalanan nyaman muna jalan sekali lesok bila laku mangkadah semalam kanton ika pun letak ngidet edung pikir-pikiran adung set Pola natina anak, atina kompoy. Padahal ning Pak Polware. Dumun mangkat ke Malaysia setengah tahun rumah pah nyaman. Bener. Duh, kelakuan ning sanla mangkat ya Allah, ya ada nih ya ada. Lejon nangis, lajorak geng mati ya kok. Oke. Pas berangkat ke Makassar, Sanlongko kata sebis, pahadadanan, kejauh saya nangis. Boro dulu mare, pada nangis gungung-gungan. Pesan lama masuk perbatasan Sampang, ambu nangis kapi. Anapa? Nasi buntuk nalesare. Lapar. Lesok. Sanla ongke ke atas pesawat. Allah, bah tak tahu cak Arab. Pesawat bah tepak ke Saudi Airlines. Pas tepak ke pramugari Arab, cak ring pramugari na campuran beda sering Indonesia, beda sering Arab. Bah tepak ke ring Arab. Saya tanya aki bah tepak ke ring Beges. Hajjah, koa. Muya, syahi, gahwa. Pahadole, apa cak? Ajriya baan buk. Jadi dia tanya aki minta aing, minta teh apa minta kopi? Kopi ke boleh aki kopi. Kok pelengan mulai gelap kok biasa minum kopi betak minum. Beri kopi, pah ngocak atau le kasih kancan. Mata pada kopi ni. Mak nyamanan noto tibi tu. Ijak lering di jod asli kopi roja. Pada teng deeran bahitanya akid tepak ke pramugari Indonesia Bu Haji mau minta daging apa mau minta ayam bu engak jak mun aja mi Makassar robeda lalapan pah nyantap ayam buka sanya mako ajem bara Rabu Allah pah pelapan tepak ke pelapa Arab latanya mana bulunyet tabu sakit tabu antar ke jeding santar ke jeding lah kare ke buka bagian baba lepas lah kare nongkok nih pahatole atole mada aing ngeri kan pas saat abah keluar dari jeding bu gua perbudak karinda yondok bu apa Bu Haji mana airnya tidak boleh pakai air. Pakai apa? Tisu lejair. Lengampot yang sampai kan ya Allah sampai Jeddah letak medok rumah sakit. Pada teng boleh sanda berak torona beda nasek boleh pagi kira. Segala kita ipa keluar lepakan apa boleh. Nyaman Odi. Ini lagi. Tarjalanan nyaman taknya. Lah odik ni ke perjalanan mangkana ada orang odik di Bengkes nyaman ni kemun ki bada dingin tunya panika jaipon orang Jeba Sawang Sinawang apa nyaman ni kebedimatan orang kun salang sangkah bener aro nyaman tanya aki ka orang kiri tak nyaman aro andi toko ranjo nyaman iya mentak setoran ke sales setoran ke sales bingung bener
Oh, jadi bupati nyaman nih gua. Iya mon tada LSM. Pakai ini coran nih aban KPK. Siapa senyaman? Ya gabala. Tada. Tada. Bila senyaman tertawa yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Saya rasa ada bonika Syekh Ahmad Ibni Hanbal kebulan Allah panika puru aroma sanyaman istirahat seneng tak tetemu ben sosa tak tetemu ben lesok bila sokona la nyeting ke swarga. Mon kita nyeting ke swarga kan bila bayi tak kira tetemu ben nyaman. Sesai dari berjalan tak tetemu ben nyaman. Setong prinsip orang bekes sekutu takut lemah teh. Napa? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebada syukuren setada tak usah pikir. Mau setada mulai pikir apa yang akan terjadi? Setong bekal tama orang melolo dak syukura. Dua kering melolo. Mulai mikir setada pikir tak kering ni. Lagi. Ngi waro vertigo itu. Hah? Ya sambian mentro tetiring soki beni keng wala dompo arta beni narema ka paparenga Allah. Beda sahabat Pak Asmana Abdullah ibni Mas'ud ada busa kak dinto. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauha fir ridha wal yaqin. Songkuna Allah dengan keadilan Allah ada tiakin seneng ada tiakin bunga deng ate panika bediningi dua tong naremah kapaparenga Allah dua beda keyakinan je bakal beda apa tolong dari Allah nyaman enggak seporo-seporo jadi penyakit jantung mak nyemah lengep bul mulai gila. Jadi elong ngokos, lesan ngokos, pah beda corona maknya mak, posang bagi corona. Serang baru-baru ese kokos kapi. Allah, les, mondreng koran, kita mau merek kerokok. Rokok napa kini nom duma aja merek jong sepenting lengepul cenak anak mahasiswa buat apa berbicara proses yang penting menikmati hasil di badan ring bini agapin menring laki nu maki atanya orang ngasunat sake ya kak apa maki atanya jeri ndak usah bicara proses nikmati hasilnya. Isi pas ngandung rumah sak kayak ngulen proses deh jadi ngulen hasil sonat jadi ya. Lockdown. Makin beda istilah makin mana pun mantan anyar istilah aki covid makin lockdown, smackdown. Lockdown tak keluar sekali, lockdown nganjeng labang, smackdown alun-bulun. Ibah positif jadi. Bedi positif corona. Iya, ya rumah. Pan, jelas gi? Boleh. Mon resi mon orang tarjalanan, secek nikmat mon tarjalanan mon banyak sah. Mon tandi sango jak tingut tiake haram ngangan. Gula haji tahun 2010 haji pertama lamba. Apa ring ni bini? Tandi besar sekali. Gula di pesen apa tinggi pesen ongkos ronas leni ke pakun gula ngampuakin pesen living cost kasih 1.500 rial jadi pesen Berlin telo ibu dua ni gila pas gula di pesen 2 juta kan ambilan duh tining jamaah ni
emas muda lah tapak ke apa dari ngana laporan menabi ngobeng na kurma ajwa ikai sak tenggenteng saksak boleh pas apa sa orang tandi sa hari gun ke Mekah bu mun pakau kopur paderum 5 tahun aja itu no oh mau tahu menurut lo teti mana anamu saksak abah apa nih saksak ngidi ngagin jamaah aja nget katon benih nget yang gun ngebeda-beda naruh egi sengidi ngaki senep anapa tandi sanggup kok mending Mekah mun tandi sanggup bisa kancak si andi sanggup kini nginjemin kayak mending dalam kubur nginjem enggak siapa bener jadi dalam kubur ada ATM amal ada loh malam mangken nah ada depak lah jadi mulai keluar pendahuluan rugi besok udah pakai inti beri jadi malam hari mangken pas nambah ini kak ATM amal nyanguin satu hari wafat dari ibunda Hajjah Nafi'ah dari Sabora itu sana keng munjan foto jek sepona nih kak egi jek sepona orang jek sepona ini kalau oleh dispensasi beda nih kakak terang nah ini tak paten di tulisan nih kata ini kaya mun guli yakin insyaallah selamat nih kapon mak wamatawam biang ke apa yang oleh SMS dari buat cik lu ya ibalana Habib Salim Asyatiri Yaman ada bu mun beda orang Islam muang duri dari jalan apa bu kebain apa duri dari jalan panyeng lah keng takok nyeting nyocok ke sokono orang iki pas matur ke Allah ya Allah abdi nagi buru semuang duri dari jalan keng takok nyocok ke sokono orang nyoona kencer na pada Pak Aki ke Bu Nafi'ah ika langsung isa pora tuh san jadi duri ajria berkat jeda durin sakande jadi pakai teh sapora hah? Apa boleh pas nikah apa beri kapine sedekah ani nikah para rabu benikun sesubung umur saya pondeng sebenap siapa obus tuh sana makin sebeda umur tuan rumah makin obus tuh sana oh mas ada rumah gimana mon beda tamu ereng bareng walau bijur ati mak makin kun sedek-deken aing klak sana makan mon tamu iba nikah tak lakong makin kan musim tamu ikun oleh aing bila namo iki janya banyak caca le beri lontong pangocang kok namo ida saku ni beri aing saku kencing manis cele nang ngara mak beda tamu nyanyi dai le beri lontong keni kemake guna beri aing mangken bini aing yu ajri beda aing beda berkata dan sebarang jadilah ada lebih berarti bener dekik mun lamun le tamoy wa idar tahala irtahala bidunubi ahli manzil bila lamun le tamoy dekik berkaten boleh rajon ban kenikah ai senapa tu sana tuan rumah berkata kita tamoy kapur biar ngetek pangoca mak kastain tarik neng gelo bapa melo mangke ko oh benya dia gula paling nyabunyaan gula senyam bidikian ni bocok sabi lato keng gelo keni kaki koma ini ngagin nikah ki koma kita titik jepah langsung mbian pangoca mak kastain tar lu kita mari dia terangna ya Maria bila lah moleh lah nyambi berkat tusan na tuan rumah kita dapat garoman na se moleh maka tusa se esambinin tuan rumah gela
fayulqa fil bahri, pas yon talaki ben malaikat ibuang katase tu santuan rumah se gelak beni ibu benaki kasanyambi tapi ibuang katase ternyata subhanallah andin tibi senyambi gelak keruatan norok bentu santuan rumah pada ibuang katase dia tuh bunga ki buru lengitek mangkan mon beda orang ata beta cak di suudon gelu tetilo bari pada tusan kepi dikira amin terutama azab pidato sia amo menang ja al jurubi qadri ta'ab diberi dia pacan lesona bianta bentatan aro kongon daya ai cacatang ko selesong ko mengemian gini kan leso kacang ibu tanda ini kemudian pak luar berdiri ngawal jual aropa pentol nih kemarin udah lebih ini keluar boleh masuk boleh teti bila boleh dekian bertanya ki dek rumah pengajian gelap lebur apa sih kok pada tak ngerti ki ya kayak gula cek seneng mon pada muslimatan ni kayu seneng empian mon nik bini ki lebur ngaji seneng gula anapa dengar ki bagus tak bagus anak potoh beni dari itu ben ini beni. Bagus tak bagus anak foto dari bagus tak bagus anak foto benih saya songkoan tapi saya jilbaban paham anak apa maksud nikah karena saya asongkoan panika namong bibit jadi saking jagung bisi 2 cong letak saya rasa benar nisaukum harthul lakum fa'antu harthakum anna syi'tum bini naba anna kapijriya adalah ladang sabe talon sabe teti montana na subur maka mentaman na bakun so wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida mentamenan gak dito bisa subur apa jantanan nah tanamun subur tataman na bakal tombu mitorot etina Allah walladhi khabutha tining tanah sekajal la yakhruju tak kira keluar napa mentamenan illa nakida kecuali kering apa jan maka mun muslimat dan gak ditobara rabu tetap berkembang ibengkes mbian bah lebur ngaji ilmu agama kerdikeran insyaallah topotona mulja apa ke macam ningi Roma meningi Roma gula ban sampian majak apa suara hati istri kisah nyata pintu berkah jadi ya kun saya baca mulut gatel TikTok ubur cari mama muda ziba kepada gina tapi muning muslimatan bisa adikir apa keng gula tak kebuatir mon binian pakun pernah muning muslimatan apa pun ya Roma stres karena ring bini puru bisa tedung mon laki na tedung anak tedung laki tak tedung tak bisa aja terancam suruh aku bayi kopi suruh aku bayi teh lockdown
Laki na tedung, anak tak tedung, tak bisa juga kami minta sot kosot, tak bisa kan? Bila dapat kamu muslimatan pas norok ngaji, makan mon morok muslimatan jak serius, aru diri roman nala posak de ina dereng sebarang, engak kau tang, engak karak koraan kapi ber. Depak kakak anto jak serius sabi kerjain, aru lah punga, tak engak kau tang aja. Letai ngak ke sana, letai ngak ke rakoran, mole cermet panapah numpuk boleh. Tapi itu adalah amal kebanjenengan buk. Sebolami daerah-daerah gini kasih peratu Allah bisa masuk surga. Mangkan mon kalam pinalake nambiani sabak ning sesaan pacek kotor tak usah nyam-nyam yuk. Pacek mil kata tak sabak. Tak usah senikah, sambian lepas sabah ngocam alhamdulillah. Tambah ibadah. Ipolami bisa dengki. Yo, dan gula ni kepakelan makin kau. Saya rasa tak pakelan. Jamunnya mau orang bakun pakelan. Bener. Pakelan keng mari pakelem bian tuli mare saya kasa saya. Jak mon suruh nyapa. Tanya apa pun bu kemana aja. Ya. Kamu ni ngak keben tanah. Resep nyeresep kerok protetet roh. Kan bila kau tak. Bahkan bila. Banyak ngani kemangken. Lagi pergi. Pacur yoncang ban kimi cimaksu. Janua tak apa dong ya. Ibu dia nak pakai tak nyapa. Alhamdulillah paha polong malam makan. Ia kan bakun tak nyapa. Sepenting apa no? Jarang apa saya tak kasih apa? Itu macam sebanyak gara-gara bentah, mengkarbona bentah jak benjromban, mengkadung loka ate bahaya, terutama reng bini ni keperasaan alos sesuai benyamana maratun. Wanita satu akar kata dengan kaca, miratun kaca. Kenapa mak satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca, dari mohon kaca sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Rela kok pak. Kan reng laki ni kamake lapelak kan reng bini 30 tahun nak kabin. Di kaki 30 tahun nak kabin. Ni kepelak. Dari pelak ka kami ya terakhir. Boleh dereng mantan dereng mati ajar. Bang Oja si bini mayu ka aku cukup menga. Apa? Dereng mati anyar di launa. Mayu. Kota buah kami. Kun tindatin magi telong kail mare si kail lah ba. Ternyata selake wanita andi doa andalan kan bengal sebini akemi dalam selake ni keluar pah maja tua bakranya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Sebini bangun jam apa macam doa sebelum makan gitu. Jangan keluar tanya akiban binin. Lu dah tak salah tua gelai. Masalah. Harus doa sebelum makan. Apa yang kau tahu? Mak macam ruban. Kan ini beranying kan kau makin tindak kor. Tak kau igakan gitu. Kembian monte dungan selaki aja macam ini kembian. Makin lagi na buru. Telopolo tahun agabin pelak talibat pelak keng salah sekalian setelopolo tahun lober pak bener pak padahal kun nemo nyaman yang HP hanya maburhan selake berbandedung tak maburhan nilpun payang kabon bini ternyata bahas suara bini mak berdeburhan bini Allah ibu din cermet sebini le temu jak di leburannya memburhan
Palontak si bini entar kada por. Si gula rupanya tolesen garam. Si buja itu tolesen gula kuwa agak itu rotek ke boyaki kopi. Ceremat para rabu selake bah ke boy TV. Ya tanda aja nih mah. Pak bini beri gula beri buja. Kojo Aceh. Pak ngocak ke sebini kurang ajar bay. Gule kepada buja, buja kepada gule. Jangan ngocak gule nah. Gule kini kaki ngajar rimpian. Mana iya? Jambian di burannya mai burhan. Lah guru make lambu berarabu. Lah guru dak budi itu orang monono guru. Pecah lah pecah. Kacar lah pecah. Make jilid pas tekuk kacar ngis pakun. Bener. Arwah. Mangkalem mian monandi jak ngerenger. Duit temoy gua. Ai bapak wajah aku ditemoy gua. Bahaya kana. Aduh warwa, atuat boleh. Ku ditemoy gua. Lanjut. Terakhir. Kol berem? Angkol beto awan. Aduh kada ngapet to ajam mabangka. Gusto nga betul rekor. Bang kemarin agak gentenan pengaber beri. Cak gula janji kol belu sudah mando sama iya bolan tak bidat tu tibi. Bahwa orang ngadaan di stasiun onjongan ke bang dina. Bajan kau ada sebajan. Mbiane rok ngirok. Dah iya jangan monsing dalam karun. Satu wawarade pemilu. Salah gering bakuntar ke satu. Bener. Ya Allah. Oh ya Allah. Aduh abah ibrit yang lemati ya. Lalalon laroy mo. Allah, hari berarti curhat kebir karena curhat ya. Ya Allah berarti banyak dinari karena. Wah, apa lah? Apa ibri letih mati nih gua. Lalalon laroy. Mata tapuk sekali. Esok. Bon, gula lebur orang guna neng kegumbian lebur. Yang gula tak lakukan dengan dia janjian no. Ongku billahi lebur. Mbian bolan pangangkep ke gula. Yang bolan dia janjian mak lapor. Dah iya jangan satu ngomong dari rok kamu no. Satu wala tayo pemilu. Kuni beri nalalolan ni ko. Lanjut lagi. Lesangon ni kesecek sepak napa mun aba aja bisa ke Allah. Selain bejeng puasa napa? Nikah ni paling teki. Tinggal ki. Sedekah. Apa bu? Sedekah. Keng berok bu. Berok. Apa? Iya bener. Arwah eman ni kok. Panggana mon amal masjid kak mabenya 1.000 ban 1.000 padahal roh mage pahlawan gember je asongotan neguk pedang kok nah aku wah ngocakan sepenting ikhlas ke pakai 1.000 ya mon nyumbang 1.000 tak ikhlas tak minta bendem mage orang ah ujak nemu tak pokok ilang tak kepikiran lagi kan yang melarat malah dari kak dinto guleban sampian ningak perengakin ayo dina make tak ikhlas jokajo bagian ya cuma dalam Al-Quran kak dinto si kotu bagi jak bagi kapi pak ngagui mimma wa mimma rozaqnahum wa anfiqu mimma razaqnakum mimma sebagian jangan bagi kapi mau dibagi kapi bah bagi
Kudu masjid dibangun. Pesel kare 300.000 pah bade yang minta pasumpengan. Swarga deh. Kere. Isoro serem ya. Ustad anu kan. Anu kasa. Para ketua panitia pembangunan masjid. Thank you. Jadi dan swarga ya. Baik kalau kepi 300. Nih kak. Swarga nih. Mulai. Binin bah keluar. Bah ngocak binin nak. Ulan antara kasar belumpungan kak. Apa? Abu lenca. Minta apa? Ya pas saya kak. Cacatun yang mau nolok. Swarga deh. Swarga. Pangocak sebini. Lu kak. Ben maknya ngeranyam swarga ki gulat ku bedapi. Ki boro pada panitia pembangunan masjid dan natang pesek kare 300.000 kapi nembagi kapi wan kok swarga re pasti bini ngocak bengkes re benih swarga re gak bengkes re butuh tahu butuh tempe butuh kocakanan bengkes dia. Pata kerja selake, mak iya ungku lulu olok pole lebenda herah ada buat magawa Polan mirang kabar cerita Sayyidina Abu Bakar nyombang ke Rasulullah sakapit na dunya na paring aki kapi harus Sayyidina Abu Bakar mon pan bakar jadi kudia Mangkane periksani ban Kanjeng Nabi ma abu qaita li nafsik wali ahlik ajunan mun nyombang kapi ka ento Sayyidina Abu Bakar mun nyombang dunya ni bagi kapi nah apa sih tina nagangkui keluarga napa sih angkui kabutok na sambian ban keluarga sambian pak atina napa sambian napa je bon Sayyidina Abu Bakar abdina korlan di Allah ban Nabi kati ajunan cokop magitan di dunya kok tak kira benda jayo ada nonsen omong kosong sambian coba mon pada masjid Pak Badar yang kata binian pas emas budai kopi ngan diba anjiri yu bah pakai kopi bada tak kira aja makilah bada tak kira ngide tedung maki seminggu pangota ki muslir kurang ajarong gara-gara ruwa kok paham mas bagi kepi berak tak berak keng coma gula matora mon badareng bangkes cerek jak kiri kerua asli manusia tidak campur nasakan pangocam ya masa ini kaki muslim manusia kapi ecep taban Allah cerre ada se ecep talam embian kan sekut ngandung kok mereka tanya berdasar ngandung ya anan terutati nak foto salih-salihah mon lahir tergempang sekitar di anak tertulin di anak soal abitan di anak terin di anak kan beda jet dengan dua tak lem ngandung loh tertulin ngandung ya pola mitang betapa bantirus itu yang mau ngandung bangun jengkon engkau satu kok jadi muda on ini lagi anak nembian mon lahir tanah ngemergem napa mekar bener pentang bakul pentang bakul arah peru yuk siapa ngajak geringking tukang Sulawesi budi tukang terbang aja jawab geringking mak lebur jawaban kok buru nemu nih setel ika bala mana ika bala kegentenan mereka geringking ini cocok ya keringking kok teti ning doyo keringking pelami beda saja pakai mikir
Ini ngakil. Anak pemak mergem. Nih kaya nih. Dalilul hirsil murakkabi fil hayyi. Bojik gerua andi tocuan dekah. Tunyah ikala kapite bagi kau orang. Berarti orang yang cerai mau lagi bojik. Teti mau nato wajar aja kira-kira mau lagi bojik lah karena cerai. Bener? Pak Gula makin tanya kemudian. Mau orang mate. Tanang mergem apa ibu kak? Mergem lah. Magi si mandi na tako. Petor kop jalan. Teti buka deh. Bener lagi? Arwah apa mai buka? Debuna ulama. Seakan-akan orang si mate guru ngocak ke orang si alabat. Ngocak ke orang si mandiin. Pangocak seningga. Abas si mandi sengko. Abas orang si mikol sengko. Abas orang si abendem sengko. Engkau lambak soki, engkau lambak jajah. Setia abas ya. Inni kharajtu minad dunya bila syai'. Engkau siti ternyata keluar dari dunia kau tak nyambi apa. Cengeng. Ngiteng. Ngetek yo, ngetek. Maka gula ngojak ke sambian makin. Yo, ayo ngojak ke sambian. Pelebur asadaka pompong kita sedekain. Pelebur aberbe pompong kita erbe. Jelas? Deti makin pelebur lampok pompong sambian kita mate kita sedekain. King mon reng lampok lepas bejate no renga. Pecuba ini orang po ampo sedena husnul khotimah. Ya mian mon coba bayi orang mon lampok maka lalu coba kelakon nah bah lampok tak kira rasanya orang je. Dia tak kau tak beri. Pada Pak Haji mon abot tatos kurotos para Arabu dah tak tahu keperasaan orang. Kayak lampok pakun segini kalau ngocak leres sih. Leres sih lebah leres menurut apa tak kau tak beri jelas ke tetireng lampau ni jadi kelebur ibanding orang jar mon jerak yo ya Allah mak tadi orang selebur jak pakai koceng jermet pentong menurut mana dia Allah yo jak pada pengemis pada berumain pambian ngocak saporana de orang berumain awah ngocak area orang apa tinteti apa orang sebelum kapur le jaga boner gula tanya kemudian anak pembian mak pas ikocak de orang pola nareng minta sekut kel otak besambian geng tak nemu peseken mangkan beda dua ngak nikah bu kontrolan cara rezeki nikah boleh beri lamba abah boleh saya beri Bismillahirrahmanirrahim peseken ni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi mana boleh ya kendak banjo bila sesoki banjo peseken ni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Biar Pak tanya, Mak minta peseken ni, kita tak bisa peseken. Bah peseken ni, roh aku nah bila mon beda sompengan tak kira nyari peseraja. Ayo baca peseken ni, peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Lihat kok mak tak demit duk kau. Coba baca. Pesegene peseraja pada bayi birahmatika. Gula dua tua maturah saya beri benga sepo. Senomor dua montro selamat aja.
Gula pola natu bidato guru sangwe gula. Ongke ke mobil suruh macam ni kajan. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can nembuk tak apa-apa. Jadi can pak tak ada apa, can nembuk tak apa-apa. Pas suruh makan. Gula tanya, tuan apa? Apa apa tak apa-apa can gula. Daripada buna, hari ya beda hadis. Tak apa hadis. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridon Allah berde ridon ring sepodua, tukan Allah berde tukan ring sepodua. Mun can apa tak ada apa, can bu tak apa-apa paki berde apa. Maren mun mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can embu tak apa-apa. Le dua pun layu. Ngempong keji maksum. Apa mohon pakai ngentarakan omam pian. Tak aja habis. Tak king saragelo. Hari ngempong dia belang. Dia mak bocor ngoncengkok. Le dua nah nomor tong. Pesekene peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Montro selamat dah. Can rembu, can depak tak ada apa, can rembu tak apa-apa. Tapi wal awal majak kibis. Keng mon antara awal jual kasar pelumpungan jak macam se nomor 2 jadi yuk. Haram dak ring lem-lem. Ya jarang tak ada apa. Ya Allah, ya ada. Muntar ke pasaran lah aja macam saja. Sesuai dengan permintaan apa ada apa? Bila saya mon macam ini kan muntar jalanan doyo. Kakak Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can lembu tak apa-apa. Mon gula macam lo tak tahu mana gula. Bah, Jepon suruh macam Bismillah. Jadi ada jadi apa? Le Bismillah kok. Bah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya pada mo ni ba? Ya baca keng gini kedua amatur polan dari begas poter. Robi gula baca Bismillahirrahmanirrahim. Cat pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Jadi ada apa dah? Penjani disebut doa anu tentak tetemu. Jadi tak ada apa? Tak apa-apa. Engki. Makelah jangan gula sekut. Anjan ikak sabun jiri gua. Bah, mak bisa lebar demian. Cak gula tak tetemu. Pernah sekalian gula. Ni kak kisah nyata lagi. Dari Sumenep dari Debek ngedeja gula. Anu masuk kota. Ni ke supir gula tanya ki. Ni ke bojona lurus. Supir gula ni ke beratang ide. Pahapi lukanan. Aku lah macam. Pada emak. Yon jauh uri muna pilukanan. Tarat bi gula. Kakak emak ambian man. Akilan. Gimana mana? Bah mak ke kanan. Makan bener. Bah. Loros bajana. Ni kan lunado ni kan. Aduh, engki. Ya leng sesumenep. Boleh ke jalan lingkar, boleh ke jalan lingkar. Boleh. Straight pah kalau. Persis. Ding yaden motor gula ni ka. Lenemoh, lanak kanak telukan lah. Anu ngerada balapan. Lepas di mati tengah lah. Ternyata nabrak truk lepejo motor dia. Artinya cek saking terus kalau gula mereka di gula berhubung iba selamat supir pah iba kanan. Iba mereka motor orang. Cana pak tak ada apa, cana mbu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ulang nama boleh kok paham kata? Bismillahirrahmanirrahim. Pesekeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin. Nomor 2 bentuk selamat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Can apa? Can embu tak apa. Makan. Nah, bismillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Layu pidato TV yun ada apa?
Wah, goyalah orang berpala. Malah muka badan. Ngoncang boleh. Jangan melolong ngampung ngoncang TV kok. Mohon maaf para kiai sebelum musola, abdi tak bisa norok acara sampai akhir. Ramah tamah juga tuan rumah nyon sabora, abdi terrosak karena takut tak kejapok. Sekak dito pamator, korang berlangkong nyon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.